Rai unod ringkat bat pi. Kajing pulih na ka gospel bakut kat kum Markus. Kaburok kami tuai. Ha kata kapor u Jisu ula syong mar persya kajaka tap jing kan show. Baru lape itu kumno upai ba uno pisa ha kajaka tap jing kan show. Bun kibarus pa kila no shibun. Nanta lawan kowe kariu kentei kabaduk. Kabala no ar damli kibasyong dor shipisa. Te ulah khod laki senran shalade badloong haki. Shisha ngong hapi. Bagane kariu kentei kabaduk. Kala no kambun banyak itu baro kibala no ha kajing kan show. Namar ba maki baro kila no na kapahu jongki. Henry makapat na kajingduk jongka kala no lut point. Baro kat kabaka don ban im. Ka gospel jong utrai. Tigu balong kagamay pang mani man takasngi yerki kasngi jong kajing spoon namar kumapios mo kajing pulek benengkong u prophet Elijah barat ketukari kuntei kumno ketukari kuntei bakas ngap yu prophet Elijah na benta utau puro kalau kakampla namar kasyet yau ta upu barit na benta kum kata jenis nei na benta u Elijah na mentau prophet Elijah. Ha kajing pulek baar Yesus kumno na kasiti jong Paulus apostol seki Hebrew ya kajing bun jong Jisu balaknya ya kajing im tang sisin balak lagi im na benda jungi baro. Pada ke gospel Yesus kumno sepang ta kariu kentei. Kabala no ha ta kajing kajak kala tep jing show not dong shadong kabala ai nyero tau kendrat tau Jisu harkat kisnran. Haus nem ajar kendai swata I father lidon ha sindup sapla kido ke bapak penyusup yelade pila anlek I father George Rodriguez I father Temai penuan hane po youth center I assistant director jongi di yon mentah ka tet ngapla kido ke bapak penyusup yelade pila anlek. Haus nem ajar kendai syuab meneliti teologi ndala dap teaching pulen en Pochlong Devi kaya na sayan tunis saya secondary school ki balor ki ong asong hal permi kowe ka documentary film na benta ki Don Bosco boro po Guwahati province ki school ki ying ki jongi baro permi na documentary te ngakan mau ba ki ay ngawi ka kowe ka kali bad driver bad katok ni kapsa dia kapsa banyak saudong Meghalaya Tripura Assam Mizoram baru kini kijela ngakan mau lek kakali. Sisin ketbang mi na ngasamit po sona pahar ada shoot ya sona pahar ka baru sisi nda jamit ngami na sona pahar Malaysia Shalang. Ndal cross ya ka snong undang imat ngakan mau kakali juga kesini no. Hakapor tip nyok ka baje minit kakali kesniu driver nang malay ngalay ngam tip kabeneng kendo ya kakali kasniu kakali le no nyemut ya kakali tang makatang gedanya perkhat malay kuno ngai we ying harus rock ibat rai kumba lai saw minit ya mo poi dai ying ndam poi dai ying yosmo bay kren namar menit don like gidon tando kasyarak tinggi pertang ong Monobron to kami kowe kari temen. Dengan itu kaya tak problem kebangi yang itu maka kali juga kala sniu ngimla melei hap deng kata klau kitu ki bala pois kitu cakap ki mau kitu klau ki bar ben bah te nyong don jakan em bangi sa lam don leling sa kali. Kecakap temen ke bala. La temen kong ngalai tu bang nali berdar kenta balik kita ingat itu ikaru kong kun biji juga kepada kunne ngam tip itu sultanan yang bangsa
Tengok KM lele banyak bang sah kali ban syakiat tentang la bang sah wi pila tapi don kebenar pada don jinca don lele ngin tang ngin yo rum ha poing lele kong to wat slide kili shim kita ju pindah kali yo jin satu rak kat don sene ngangan berbait ya kaca tin dalawan awat don bam don isu namar kapon menit di kai we kemra ong tia pi ni armut halor hajong jin tia ting ya tia baro si min da basuk hi khet liat nama da basuk hi lele hakor men step maka si udra bano nyame shwa mo kiti ben krek shai shibit shwa kin ki ngin mi no ngin kwa be be ki mat ti bi jing khang gi bada sik sup ban bli ti ngile mi ngakan mau ngabu si hajar negara hanta ajin tia mau gedak jom ji sumu endang imi nan jingkang kata gua berjauh madnya ngai maka berdulok juga kiti sia apalau ndil hapo yiru yang impat kali temen berdulok juga wala temen ko nganan pendik kamera tip maka ai yang jaga tia jugi maka berdulok wala temen kiti sia teman hapalau ni pilih jingkang ni kini ada mut siapa lau aja umat terus ni ngabang pulih ke gospel untas ni ngak mau ya dua jinja gitu gini kita kibrio kibalong kung kata dari kentai hak gospel ke bagi pulih menakas ni kim don Henry ki ai kata bagi don nak bentar gue hatungi kum Kristen ni lah benar kita hatongi kum kidong bud jong Chris ubadadi upeni ke dak jong ke jinsbon ban ai ka ka don yala ke jim na ka bentai jungi hatongi long ki basbon hoy ban long ki basbon mo ban ai kal ya ka hajar ya ka spa ya ka po hatongi long ki basbon ke jimut di perkhat jungi hatongi long ki basbon ban kren ki kin ki babha ban kren ki kin ki basbon tenat page haki Facebook, page haki WhatsApp, page haki social media. Kiki kemilap, kikirin jersi jesang, kikirin nyobeng, kikirin kauti. Nyimlong ki basbon haka babah, nyim namar bagi nyimlong ki basbon haka jemut jim perkat juni. Nana tatau, ka gospel ka bagi pule mentakasni, ka liturgy ka bagi yerke mentakasni. Ka dawa nangaban pi komen ko para, bagi nyimlong ki basbon. Om tang ha kaspa kapo Henry bagin sebun ha gajiem jungi ubleu la ai apa saw keda Henry ka no second ni ai ubleu ya kapo jungi takatan ya kata kanai kan pau ya sebun jungi ngi borong yong ani bukan pala kadar pipoi mas mene pipadar ani khun kumta kelok kumta ngi don ki excuse ki bahar kom pilih jesen ceta MP pada rumah lapsu namar ulok kicia setiap kalok ngam dirip ngidon sibon ki excuse hatung long ki basbon tang si sekian askian nangis ngin nak betau play kanai kebang hapan puson kanai kebang hapan berkan don ketu kanai gijingkai bangila banyo anak gospel bakal dicuci babdas ni kapan kong kan mau para Kristen what up ndapila bun bisa benong ki basbun ne wat ar mendapila long ki barius pa benong ki basbun bun sin ne du ini apa ngi keren ngi lelik pan nyerap kamtam na ti parlok ki bai tu itau yong peng ka long kumta pila nyerap sideka ka na bentar ka jing haju ni kena semla yong apa dan long emle ma what slice Pinolong MLA daling liru dari abjak tak kapor dalam MLA benong basbon. Lagi abjak kadar. Ndang layu kam sokar mengaem ngaran penbiang bet ngaran ini. Pinolong yo kam sokar dari liru. Ada hiap anda pilong benruspa bangsa Arab kiwe daling pinolong yo tak kam. Hendrik gibun kibakum kita hanya gejala jungi. Kiong apmo kadar ndang la yo business syua. Film yo tak business namar ba film ai ba extra mdi ba kta ip tikata ka ban kong bang yo anak gospel tak sini what up na pilalong baruspa ban ai benong ki basbon
Katu kadu pemet kadu ketei bagi semua ke gospel logam tagasni. Kamlong ka baruspa. Kaai kat bakadon bat degata ka bau Jisu yeroka. Ka ba aga degni. What ai ka batang. Ha gospel logam tagasni Jisu om. Pe kita ka baruspa bro ki ai ka balatam joki. Mo sakili kisalai tep hapo ka pelaji ka show. Kadu ka degni tibat. Mending ka batang ka badon ilu. Ka batang pa badon kaai. Tidak ada juga kasih dari gue ke cilong cuma apa cuma hi, ya bangi puas benar-benar kam ni ai. Nak mau hak korba, usne dia bagi pelong ya tu ka Christmas outreach program na ada Moscow Media Network. Ibu isinduk hantai ngala to orang do. Kidon kijar kita jo hi bapim dan kam shu semua tiap. Kapas kemen tolong bun ha ki bai janji baba gini kita ki baba mo ki ai ngayro ki don ki baba patli na ka parcel ru batit na yo mat patli ya tu jing sop ru ki tap ni su kemen ha henry don ki bai ki janji bala jot ki klem site harai ka no shu ka ing sma ki don tu janji kana astel la pernem tu janji ngaprai ki don ki bala smai dong ki bala jaing ki bala kum no ki bala ki patang ni ai kitia di bala tam ni ai ki bala tam na benda kiwe kata ka bi jing spon katu gala badono don cakap beret sata tika bi jing spon nana ka tau ka gospel tak sini keren saya ngaba depi what ai ka batam ai ki benka ini ke ai benka ini ke bi jisu ke benka eu ka jingim kecim, bat ketahu ai. Halor kebitna, nah kebentar cuma apa cumpi. Bat kebak kadu, nah ke gospel, bat nah ke liturgi bagi boleh minta sini. Kadu ini, what ai, ban yuk purom, ban yuk nam, gum ki parasi berkisah jusi. What ai, tang nama bat kuat, apa penemi kekot kekering jumpi kekot kubor, bat pilih bawah television. Kalau orang bersusi teng-teng video ship ke buah tak apa wat ini sini di we puna pas ha we MLA nomor kuat ben mi keteng kod di syai tau kena pas bodo ai usan spak kan wat itu ya baro ngalai kudu kena lai rap itu kena namar bagi kuat ben nam ni kuat yo keburom ni ai ya kiwe kata ru kamlong ke babah Habapi ai warsha bakti ke yang kan tip ya bakti ka mon kale kata ka de go jisu to ka por ji kala ya set bhangan ban gud dai ne ji jai basha japang ka ji im jong u Leo Tolstoy nong to potri po na ma pi baro la puli ban tip usahi harasya nong di nong rasya kisin ka por nya po ko in ka slok po rasya ki nong to potri ki psychologist bor teng gilek kulmar ha tu new ya surok merway kada bau dengan ku kilometari imagine kilometer dari si kod arpon kada bau layak ku kilometer we hawe gedong ba uyi we nongkrong ba panpisan di dang India gedong nongkrong haki por mentai syara-syara gedong nongkrong tu gedong we nongkrong upan jinyarap ke nau Tolstoy nong to potri Lulu Tolstoy nama pitip jinglong ju pila puli nama barong yang puli kiputli what shall Stein don ini apa pala don ini ngoi piam jadi psychologist ni ki poet ki teng gilek kelmar don ini apa pala sinayaro habol wat pembahasan 7 menit melapi ule kuno ule sejalan jong dang nongkrong urayu hakti upiamnya udoi buat wong sorry bos maaf ya ngam don hi bat kum tahu le nyok bat de kita ke bah kita ya udah nongkrong adu kata bah ubud ya udah Tolstoy ulong nong sari yang jumu de kita gedin bo udah Tolstoy wong sorry bos ngam don hi semua maaf ya ngarai kita tapi ke don kam kaktin ke bah kecimut cing berkat bah ku mangalong meneh Ngini mah penon kata kaspa po benerap ikiwe. Henry ngilong kibas bun keng kumulyo Tolstoy. Dan kitin kitile jumi. Dan jimut jim perhat jumi. Latang le kumta
klempet. Ujisu nyaro ini kumoyoro itu kadi bentay ang gospel ne. Enyaro Yesus Christ.